Nĩ hĩndĩ ya kĩgomano kĩa arĩmi mwena wa Lewa, Mburi, kaunti-inĩ ya Meru, kũrĩa matarĩirie mathĩna marĩa makoretwo magĩtũngana namo kumana na ndawa iria makoretwo makĩhũthĩra ũrĩmi-inĩ wao. Arĩmi aya maugĩte makoretwo makĩgũra ndawa, ĩndĩ matimenyaga nĩ ndawa irĩkũ njagĩrĩru, makiuga matihotaga gũkinyĩra fertilizer ya thogora wa thĩ. Kununua ndawa, hakuna mafundisho ya kufundishwa vile tunaenda kuweka kwa shamba ama kwa mimea, lakini leo tumepata mafundisho sana. Moto mingi hata ya fertilizer hivi, na tunasikia serikali inapeana magarama ya kwenda kuchukua, hiyo ndio shida sana. Na tena unajua kuna mambo mingi, kitu kama madawa ile mzuri, kitu kama saa kama hiyo unajua, unaona sasa nina mkebe kama hii. Sasa nilikuwa nimejaribu carrots. Sasa huu mkebe nimerudi nimekuja naye hapa, alafu ndio nijue kampuni yenye hii mkebe ni gani, sababu hata hii mkebe ikumea. Naona bado ni gharama. Kumana na ũhũthĩri wa ndawa ici, amwe a arĩmi makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ mĩrimũ na mũno makĩria mũrimũ wa kansa, makiuga andũ aingĩ maya gwĩkora na thĩna ũyũ tondũ matirĩ na mathomo ma kũigana megiĩ ndawa iria makoretwo makĩhũthĩra. Si kuona mtu wa kunieleza, wa kunisomesa vile kungekuwa kufanya mzuri ni kule kitu mzuri, na ndio nimegonjeka, na leo imenifundisha na nikajua vile ndawa inatengenezwa, mtu anafanya asiga kule ndawa ya Igũrũ rĩa mothe nĩ morĩtie thirikari yandĩke maabitha makĩria a ngirigaca arĩa marĩ maceragĩra matũũra-inĩ na kũmathomithia maũndũ megiĩ ũhũthĩri wa ndawa ici. Shida ambazo ziko kwenye mashamba sio lazima zitumiwe, solution yake sio chemicals. Tuweze kuangalia kilimo ambacho kitatusaidia kupunguza chemical use kwa mashamba, zikuwe ni zile za wadudu, ikuwe ni mbolea ama nini. Tuweze kuembrace more and more organic farming na regenerative agriculture. Sababu ya hiyo ni kuwa vyakula vingi ambavyo tunakuza, haswa mboga, ikiwa tutakuza na tuweke hizi kemikali na hatujazipatia hata nafasi ya kuweza kumaliza muda wake, tumepeleka kwa soko, tunakula sumu. Na maji haitoshi pia, na ndiposa tunasema ya kwamba watu wajielewe na waelewe njia ambazo wanaweza kufanya ukulima mzuri, ndio tukue na chakula ya kutosha, kuzalisha chakula ya kutosha ili tukaweze kusonga mbele. Tuko na maneno miradi ya kina mama ambayo tunafanya empowerment, tunafanya kuwapea pesa ya loan. Tuko na miradi ya maji ambayo tumefanya miradi 18 ya maji, ambayo sasa tunaenda the next step ya kuuliza sisi wenyewe hii maji iko wapi na ni aje vizuri tunaweza tumia maji so kwa manufaa ya watu wengi. Ndio unaona hapa leo kuna exhibit wa maneno ya kutumia drip irrigation such that wanatumia maji kidogo. Ngĩribotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.